University ni kakti kaisa notification chokpaika NEP to TDP TDPH rokni Amjokmung final Amjokmung ni bagai kaisa notification chokpaika buskangni January ni first week 2026 wo ngnai final Amjokmung 1 semester third semester fifth semester NEP 2020 TDP TDPH rokni norok abo pura Tripura University wo discuss khlaijak aboni bagino kaisa notification kariwai rikha Tripura University tabuk Tripura University ni bwkhaktwi question paper rok swnamjak sinai tabuk jeng Amjokmung ni form fill up khainai ang puila sanai NEP 1 semester tei third semester ni 1 semester tei third semester ni exam ni form fill up wngnai 5 tarik November 2025 ni simung 10th December 2025 jora form fill up cholinai 1 semester tei third semester NEP 2020 rongni tei TDP TDPH rokni bo afrono ngete kaisa tongo 5th semester NEP tei TDPH rokni abo rokni hingkai NEP by TDPH ni no abo eklogi sanayang 5th semester ni abo hingkai 15 tarik November 2025 ni simung 15 tarik December 2025 jora form fill up cholinai tei date bari rejaklak je date saklaimani asuk jora tei no date ngnai tei kaisa topic ko thalani jeng tabuk khaklai normo bujiba khana hanai je form fill up khaimani abo date hingkai tabuk thanai je tabuk sanai 1 semester ni bahike exam linai paper 1 semester ni kai je unit o charta kai syllabus tongo major o paper 1 paper 2 tei minor o tongo abo haikeno je norok ni syllabus charta ni bisi unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit 4 no norok masinai abo charta no unit charta ni masinai norok je 1 semester rok hingkai tabuk ang sanai third semester by fifth semester ni tui NEP rok ni 2020 rok ni no sanai thajing bo saithak ang 1 semester abo NEP no tau third semester by fifth semester ni sanai jeng chini fifth semester by third semester ni change ungjak syllabus chini je 5th semester ni je charta unit tongo major o chini 5th semester ni to major paper charta paper 9 paper 10 paper 11 paper 12 jorati tongo je 5th semester major nahanai rokni major subject rokni borok ni hingkai je 1 unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 o unit 4 jorati tongo o unit 4 ni ke porna nangya je unit 1 unit 2 unit 3 amo haikeno jeng porima thangu major eba minor ajagani ngeta third semester ni sanai NEP 2020 te TDPH rong ni bo abo haino third semester rok ni unit 1 unit 2 unit 3 o unit 3 unit 4 jorate tongo aron bisingo unit 3 jorate seinai agini haikai question paper rok phaya amo ango third semester by fifth semester ni bagai blai important agini haikai je jeng agio je Amjokmung rimani haikai unit kaisa o ekta kai question phaya jesa unit ni phano kainei eba ka tinta phano phairi mano tinta unit ni bisingo kaisa unit ni no tinta rok phairi mano 8ta question tongna 8ta ni bisingo 4ta jeng answer khainai asukno hambai khaklai noro buji kana nai buji mangkai comment khlaidi tola o jotono hambai।